بسم الله الرحمن الرحيم ku izina rya Allah nyirimpuhwe nyirimbabazi. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Yemwe bantu mugandukire Nyagasani wanyu wabaremye abakomoye ku muntu umwe akamuremamo umugore we akwirakwiza abagabo benshi n'abagore benshi ababakomoyemo. Ngaho ni mugandukire Allah we musabana kubwe munatinye guca imiryango mu by'ukuri Allah kuri mwe n'umugenzuzi. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. Muhe imfubyi imitungo yazo kandi kiza ntimukakigurana ikibi, ntimukanavange imitungo yazo n'iyanyu ngo muyirye, mu by'ukuri icyo ni icyaha gikomeye. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. Nimutinya kubera mu mfubyi nimurongore ababashimishije mu bandi bagore babiri batatu cyangwa bane. Nimutinya kubera abumwe cyangwa abaja banyu, ibi nibyo byegereye ukutarengera kwanyu. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. Mujye muha abagore banyu inkwano zabo ari impano, nibagira icyo bahamo ku neza mujye mucyakirana ubwuzu n'umutima mwiza. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. Ntimugahe ibicucu imitungo yanyu Allah yayigize ikibabeshaho, mubagaburiremo mubambikemo munababwire ijambo ryiza. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. Mujye mugerageza imfubyi kugeza ubwo zigeze mu gihe cyo gushaka, nimuzibonamo uguca ubwenge mujye muziha imitungo yazo, ntimukayirye musesagura mutanguranwa nuko zikura. Uzaba yishoboye azifate, uzaba ari umutindi azarye ashyira mu gaciro. Igihe muziha imitungo yazo mujye muzishakira ababihamya, kandi Allah arahagije kuba ubarura. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما
مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. abagabo bafite umugabane mu by'ababyeyi bombi n'abo bafitanye isano basize, n'abagore bafite umugabane mu by'ababyeyi n'abo bafitanye isano basize, byaba bike cyangwa byinshi hari umugabane utegetswe. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. abo bafitanye isano imfubyi n'abakene niba baba bahari mwigabana mujye mubahamo munababwira ijambo ryiza. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. mu by'ukuri abarya imitungo y'imfubyi bahuguza rwose ibyo barya ni umuriro mu nda zabo kandi bazinjira muri sa'ir. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. Allah arabategeka mu izungura ry'abana banyu, gabo afata urugero rw'umugabane wa gore 2. Niba abagore barenze 2 bafata 2/3 by'ibyo yasize. Niba ari umwe afata 2/2 na buri umwe mu babyeyi be bombi afate 1/6 mu byo yasize niba afite umwana. Niba adafite umwana akazungurwa n'ababyeyi be bombi nyina afata 1/3, niba afite abavandimwe nyina afata 1/6 nyuma y'irage yaraze cyangwa umwenda. Baso n'abahungu banyu ntimuzi ubafitiye akamaro kurusha undi. Itegeko riturutse kwa Allah. mu by'ukuri Allah ni umumenyi cyane ushishoza. walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار
وصية من الله والله عليم حليم. mufata icya kabiri cy'ibyo abagore banyu basize niba badafite abana. Iyo bafite abana mufata icya kane cy'ibyo basize nyuma y'irage baraze cyangwa umwenda. Nabo bafata icya kane mu byo mwasize iyo mudafite abana. Iyo mufite abana bafata icya munani mu byo mwasize nyuma y'irage mwaraze cyangwa umwenda. Iyo umugabo azunguwe ari incike cyangwa umugore akaba afite umuvandimwe cyangwa mushiki we, buri umwe muri bombi ahabwa icya gatatu. Baba barenza abo bafatanya icya gatatu nyuma y'irage ryarazwe cyangwa umwenda nta kubabaza abazungura. Itegeko riturutse kwa Allah, kandi Allah ni umumenyi cyane umwitonzi. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. Izo ni imbago za Allah. Abumvira Allah n'intumwa ye azabinjiza muri jana zitembamo imigezi, bazabamo ubuziraherezo. Uko no gutsinda guhambaye. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. Nuzigomeka kuri Allah n'intumwa ye akarengera imbago ze azamwinjiza mu muriro, azabamo ubuziraherezo kandi afite ibihano bisuzuguza. Wallati yatina alfahishata min nisaikum fastashhidu alayhinna arba'atan minkum فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. No mu bagore banyu abakora ibikozasoni ubusambanyi hakaboneka muri mwe ababibahamya bane. Nibatanga ubuhamya muzabafungire mu ngo kugeza ubwo bashyikiwe n'urupfu cyangwa Allah akabagenera ubundi buryo. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. Abakora ubusambanyi y'abagabo cyangwa abagore muri mwe muzabababaze, nibicuza bagakora neza muzabihorere. Mu by'ukuri Allah niwe wakira ukwicuza nyirimbabazi. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. Mu by'ukuri ukwicuza Allah yakira ni kuri babandi bacumura ku bujiji hanyuma bakicuza vuba. Abo Allah yakira ukwicuza kwabo kandi Allah ni umumenyi cyane ushishoza. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. Ntabwo ukwakirirwa ukwicuza ari kuri babandi bacumura kugeza ubwo umwe muri bo agerwaho n'urupfu akavuga ati noneho ubu ndicujije, cyangwa ntikuba kuri babandi bapfa ari abahakanyi,
abo twabateguriye ibihano bibabaza. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. Yemwe abemeye, ntimuziruriwe kuzungura abagore ku gahato, kandi ntimukabagore kugira ngo mubambure bimwe mu byo mwabahaye, keretse bakoze icyaha kigaragara. Nimubane nabo ku neza. Nimubanga hari ubwo mwakwanga ikintu Allah akagishyiramo imigisha myinshi. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. Nimushaka kurongora umugore mumusimbuza undi, mukaba mwarahaye umwe muri bo akayabo, ntimuzagire icyo mugabanyaho. Ese muragitwara kandi ari amahugu n'icyaha kigaragara. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. Nigute mwagitwara kandi mwarahanye ibanga, bakaba baranabafasheho isezerano rikomeye. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. Ntimukarongore abarongowe na baso mu bagore uretse ibyahise imbere ya Islam. Mu by'ukuri icyo ni igikozasoni kirakaza kandi ni inzira mbi. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. Muziririjwe kurongora ba nyoko, abakobwa banyu, bashiki banyu, ba nyogosenge, ba nyoko wanyu, abakobwa b'abavandimwe banyu, abishwa banyu, ba nyoko babonkeje, bashiki banyu mwasangiye ibere, ba nyoko bukwe, abakobwa mwareze b'abagore banyu mwarwubakanye, niba mutararwubakanye nta cyaha mufite, n'abakazana banyu ku bana babakomokaho, no gutunga abavandimwe babiri uretse ibyahise mbere ya Islamu. Mu by'ukuri Allah nuhebuje mu guhanagura ibyaha nyirimbabazi. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن
أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. Nabubatse mu bagore uretse abaja banyu ni itegeko rya Allah kuri mwe, muziruriwe abatarabo ko mwashakisha imitungo yanyu murongora mutarabasambanyi, icyo muzishimisha nacyo muri bo mubarongora muzabahe inkwano zabo z'itegeko, nta kibi kuri mwe kubyo mwemeranyijweho birenze ku nkwano, mu by'ukuri Allah ni umumenyi cyane ushishoza. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. Uzaba adafite amikoro muri mwe yo kurongora abigenge bemera yarongora mu baja banyu abakobwa bemera. Allah niwe uzi cyane ukwemera kwanyu, mukomokanaho mujye mubarongora ku burenganzira bw'abahatse, mubahe inkwano zabo ku neza biyubashye batari abasambanyi cyangwa batishyiriyeho abasambane. Nibamara kurongorwa bagakora ibikozasoni bazahabwe icya kabiri cy'ibihano cy'abigenge. Ibyo ni kuwutinya kugwa mu busambanyi muri mwe. Ukwihangana kwanyu nibyo byiza kuri mwe, kandi Allah nuhebuje mu guhanagura ibyaha nyirimbabazi. Yuridu Allahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunana alladhina min qablikum wa yatuba alaykum wallahu alimun hakim. Allah arashaka kubagabanyiriza no kubayobora imigirire y'ababanjirije no kwakira ukwicuza kwanyu, kandi Allah ni umumenyi cyane ushishoza. Wallahu yuridu an yatuba alaykum wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamilu maylan 'azima. Allah arashaka kwakira ukwicuza kwanyu, naho abakurikira irari barashaka ko mwatana ugutana guhambaye. Yuridu Allahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu da'ifa. Allah arashaka kuborohereza kuko umuntu yaremwe ari umunyantege nke. Ya ayyuhalladhina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. Yemwe bemeye, ntimukarye imitungo yanyu hagati yanyu ku mahugu keretse ari ubucuruzi bushingiye ku bwumvikane, kandi ntimukiyahure, mu by'ukuri Allah ni nyirimbabazi kuri mwe. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. Uzabikora arengera anahuguza
tuzamwinjiza mu muriro kandi kuri Allah ibyo biroroshye. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. Nimwirinda ibyaha bikomeye mubuzwa, tuzabakuraho ibicumuro byanyu, tunabinjize mu irembo ryubahitse. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. Ntimuzifuze ibyo Allah yarutishije bamwe ku bandi. Abagabo bafite umugabane ku byo bakoreye, n'abagore bafite umugabane ku byo bakoreye. Musabe Allah mu ngabire ze, mu by'ukuri Allah ni umumenyi cyane wa buri kintu. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. Buri wese twamugeneye abazungura mu byasizwe n'ababyeyi n'abo bafitanye isano. Abo mwagiranye igihango muzabahe umugabane wabo, mu by'ukuri Allah niwe muhamya wa buri kintu. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. Abagabo n'abahagararizi b'abagore kubera ibyo Allah yabarutishije ubwabo ku bwabo no kubw'ibyo batanze mu mitungo yabo. Abagore batunganya bibombarika bakazirikana ibyabo bashakanye badahari kubera uburenganzira Allah yabahaye. Kandi abo mutinya ukwigomeka kwabo mujye mubigisha, mubimuke mu buryamo, nibanangira mubakubite. Nibabumvira ntimuzabashakeho impamvu, mu by'ukuri Allah ni uw'ikirenga umukuru. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. Nimutinya ubutane hagati yabo bombi, muzorohereze umwunzi mu bantu be umugabo n'umwunzi mu bantu be umugore. Nibashaka gutunganya, Allah azabashoboza. Mu by'ukuri Allah ni umumenyi cyane, umumenyi w'ibyihishe. wa'budu Allaha wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsanan wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dhil qurba والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Kandi mujye mugaragira Allah, ntimukamubangikanye n'icyo ari cyo cyose. N'ababyeyi bombi mujye mubagirira neza, abo mufitanye isano, imfubyi, abakene, umuturanyi mufitanye isano, umuturanyi usanzwe, inshuti ya hafi, uri ku rugendo n'abacakara banyu.
mu by'ukuri Allah ntakunda umunyagasuzuguro umwirasi. Alladhina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlihi wa a'tadna lil kafirina 'adhaban muhina. Ba bandi bagundira bagashishikariza abantu bugugu bakanahisha ibyo Allah yabahaye mu ngabire ze, twateguriye abahakanyi ibihano bisuzuguza. Walladhina yunfiquna amwalahum ri'a an-nas wa la yu'minuna billahi wa la bil yawmil akhir wa man yakuni ash-shaytanu lahu qarinan fasa'a qarina. Na ba bandi batanga imitungo yabo biyereka abantu batemera Allah cyangwa umunsi w'imperuka, uwo shayitani abereye inshuti abagize inshuti mbi. Wa madha alayhim law amanu billahi wal yawmil akhir wa anfaqu mimma razaqahumullah wa kana Allahu bihim alima. Bari kubiki iyo bemera Allah n'umunsi w'imperuka bakanatanga mu byo Allah yabagabiye, kandi Allah nubazi cyane. Inna Allah la yadhlimu mithqala dharratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Mu by'ukuri Allah ntahuguza nubwo cyaba ari igipimo cya dhara, cyaba ari cyiza akagitubura akanatanga kubwe ibihembo bihambaye. Fakayfa idha ji'na min kulli ummatin bishahidin wa ji'na bika ala haula'i shahida. Bizamera bite ubwo tuzazana muri buri umma umuhamya tukanakuzana uri umuhamya kuri bo. Yawma idhin yawaddu alladhina kafaru wa 'asaw ar-rasul law tusawwa bihimul ardu wa la yaktumuna Allah haditha. Kuri uwo munsi abahakanye bakanigomeka ku ntumwa bazifuza ko isi yaringanizwa nabo kandi nta jambo bahisha Allah. Ya ayyuhalladhina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم Inna Allah kana afuwan ghafura. Yemwe abemeye ntimukegere sala mwasinze kugeza igihe mumenyeye ibyo muvuga cyangwa mufite janaba, keretse mwambukiranya inzira kugeza mwiyuhagiye, niba murwaye cyangwa muri ku rugendo cyangwa umwe muri mwe avuye ku musarani cyangwa mwabonanye n'abagore banyu ntimubona amazi mujye mukora tayammamu, ni itaka risukuye muryihanaguze ku buranga bwanyu n'amaboko yanyu. Mu by'ukuri Allah nubabarira cyane uhebuje mu guhanagura ibyaha. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. Ese ntureba abahawe umugabane ubumenyi mu bitabo bahitamo ubuyobe bakanashaka ko muyoba inzira. Wallahu a'lamu bi'a'daikum wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira. Allah ni uzi cyane abanzi banyu, kandi Allah arahagije kuba umurinzi, aranahagije kuba umutabazi. Minal ladhina hadu yuharrifuna al-kalima an mawadhihi
ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. mu babaye abayahudi hari abahindura amagambo bayakura mu myanya yayo bakavuga bati turumvise ariko turigometse, umva utumvwa kandi ra'ina, bagoreka indimi zabo banakerensa idini. Nyamara iyo bavuga bati turumvise turanumviye, umva kandi unzuruna, byari kuba byiza binagororotse kuri bo. Cyakora Allah yarabavumye kubera ubuhakanyi bwabo ntibemera uretse gake. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. Yemwe abahawe ibitabo, nimwemere ibyo twamanuye bihamya ibyo mufite mbere yuko dusiba uburanga tukanabuhindukiza inyuma yabwo, cyangwa tukavuma nk'uko twavumye ab'isabato, kandi itegeko rya Allah rirakorwa. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. Mu by'ukuri Allah ntahanagura icyaha cyo kumubangikanya, ahanagura ibitari ibyo kuba ashaka. Ubangikanya Allah abahimbye icyaha gihambaye. Alam tara ila alladhina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha'u wa la yuzlamuna fatila. Ese ntubona abo bigira abera ubwabo, ahubwo Allah yeza uwo ashaka, ntibazahuguzwa habe na fatili. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. Reba uko bahimbira Allah ikinyoma, kandi birahagije kuba icyaha kigaragara. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. Ese ntubona abahawe umugabane w'ubumenyi bw'ibitabo bemera Jibti na Twahuti bakanabwira abahakanye bati bariya nibo bayobotse inzira kurusha bemeye Allah. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. Abo nibo Allah yavumye, kandi uwo Allah yavumye ntuzamubonera umutabazi. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. Cyangwa bafite umugabane mu bwami, ari uko ntibaha abantu habe na naqir. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. Cyangwa bagirira ishyari abantu kubyo Allah yabahaye mu ngabire ze. Mu by'ukuri twahaye umuryango wa Ibrahimu ibitabo, ubushishozi, tunabaha ubwami buhambaye. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. Muri bo hari uwabyemeye, no muri bo hari uwabiteye umugongo,
kandi jahannama irahagije kuba sa'ir. innal ladhina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim naran kullama nadijat juluduhum بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. Mu by'ukuri abahakanye amagambo yacu tuzabinjiza mu muriro, buruko impu zabo zihiye tuzisimbuza izindi kugira ngo basogongere ibihano. Mu by'ukuri Allah nutsinda ushishoza. walladhina amanu wa amilus salihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada lahum fiha azwajun mutahharah wa nudkhiluhum dhillan dhalila. Abemeye bagakora ibitunganye tuzabinjiza muri jana zitembamo imigezi, bazabamo ubuziraherezo, bafitemo abagore basukuye, tuzanabinjiza mu gicu kigaye. inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. Mu by'ukuri Allah abategeka gusubiza indagizo ba nyirazo, kandi mu gihe mukiranuye abantu mujye mubakiranura mu butabera. Ibyo Allah ababwiriza ni byiza. Mu by'ukuri Allah nuwumva cyane ubona cyane. Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Yemwe abemeye, nimwumvire Allah munumvire intumwa n'abafite ubutegetsi muri mwe. Nimutavuga rumwe ku kintu mujye mugisubiza kwa Allah no ku ntumwa, niba mwemera Allah no munsi w'imperuka. Ibyo nibyo byiza binafite iherezo ryiza. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. Ese ntubona abigamba ko bemeye ibyo wamanuriwe n'ibyamanuye mbere yawe? Barashaka ko bakiranurwa na twahuti kandi barategetswe kuyihakana. Shaytani arashaka kubayobya ukuyoba gukabije. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. Niyo babwiwe ngo nimuze tugane kubyo Allah yamanuye no ku ntumwa ubona bakora nifaq bagutera umugongo. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. Bizamera bite ubwo amakuba azaba bagezeho kubera ibyo bakoze, hanyuma bakakugana barahira Allah bavuga bati nta kindi twashatse uretse neza no kunga. Ulaika alladhina ya'lamu Allahu ma fi qulubihim fa'arid anhum wa'idhhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Abo ngabo Allah azibiri mu mitima yabo, birengagize ubabwirize unababwire muri bo ijambo risobanutse.
وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ntitwohereje intumwa iyo ari yo yose uretse kugira ngo yumvirwe ku bushake bwa Allah. Nyamara bamaze kwihuguza bakugana basaba Allah guhanagurwaho ibyaha n'intumwa ikabasabira guhanagurwaho ibyaha, bari gusanga Allah ari uwakira cyane ukwicuza nyirimbabazi. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima. Oya, ndahiye ku izina rya Nyagasani wawe, ntibazemera by'ukuri kugeza ubwo bagusaba kubakiranura mu byo bashyamiranye kandi ntibagire mu mitima yabo ingingimira mu byo baciye mu rubanza, kandi babyakire banyuzwe. Walau anna katabna alayhim an iqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. Niyo twe tubategeka ngo mwiyice cyangwa musohoke mu ngo zanyu, ntibari kubikora uretse bake muri bo. Nyamara iyo bakora ibyo babwirizwa byari kuba byiza kuri bo nibibakomeza cyane. Wa idhan la'ataynahum min ladunna ajran 'azima. Kubw'ibyo twari kubaha ibihembo bihambaye biduturutseho. Wala hadaynahum siratan mustaqima. Twari no kubayobora inzira igororotse. Wa man yuti Allaha war rasula fa ulaika ma'al ladhina an'ama Allahu 'alayhim من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Abumvira Allah n'intumwa abo bazaba bari kumwe nabo Allah yahundagajeho inema ze mu bahanuzi, abanyakuri, shuhada n'abakora ibitunganye, abo akaba ari bo nshuti nziza. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. Izo ni ingabire ziturutse kwa Allah kandi birahagije kuba Allah ari umumenyi cyane. Ya ayyuhal ladhina amanu khudhu hidhrakum fanfiru thubatin aw infiru jami'a. Yemwe abemeye, mwitondere abanzi banyu kandi mujye mujya ku rugamba mu matsinda atandukanye cyangwa muri hamwe. Wa inna minkum laman la yubatti'anna fa in asabatkum musibatun qala qad an'ama Allahu alayya idh lam akun ma'ahum shahida. Mu by'ukuri muri mwe harimo uwanga kujya ku rugamba, kandi iyo mugezweho n'ibyago akavuga ati rwose Allah yamuhundagajeho inema kuba ntari kumwe nabo. Wala in asabakum fadlun min Allah la yaqulanna ka'an lam takun bainakum wa bainahu mawaddatun ya laytani kuntu ma'ahum fa afuza fawzan 'azima. Niyo mugezweho n'ingabire zituruka kwa Allah, rwose avuga nkaho nta rukundo rwari hagati yanyu nawe, agira ati iyo nza kuba hamwe nabo ngatsinda gutsinda guhambaye. Falyuqatil fi sabilillahi alladhina yashruna alhayata ad-dunya bil akhirah wa man yuqatil fi sabilillahi fayuqtal aw yaghlib fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Nibarwanye mu nzira ya Allah abagurana ubuzima bw'isi mperuka, kandi uzarwana mu nzira ya Allah akicwa cyangwa agatsinda
tuzamuye ibihembo bihambaye. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. Ni gute mwe mutarwana mu nzira ya Allah kandi abanyantege nke mu bagabo no mu bana bavuga bati, ayi nyagasani wacu, tuvane muri uyu mudugudu kuko ubwawo nabahuguza, kandi uduhe umurinzi uturutse iwawe, unaduhe umutabazi uturutse iwawe. Alladhina amanu yuqatiluna fi sabilillahi walladhina kafaru yuqatiluna fi sabili at-taghut faqatilu awliya ash-shaytan inna kayda ash-shaytani kana dha'ifa. Abemeye barwana mu nzira ya Allah, naho abahakanye bakarwana mu nzira ya Tawuti. Ngaho nimurwanye inshuti koya za Shaytan, mu byukuri uburiganya bwa Shaytani buroroshye. Alam tara ila alladhina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakata falamma kutiba alayhimul qitalu idha fariqun منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. Ese ntubona ababwiwe bati muhagarike imirwano, ahubwo muhozeho swala, munatange zaka? Ubwo bategekaga kurwana nibwo agatsiko muri bo katinye abantu nk'uko kagatinye Allah, cyangwa ugutinya kurenzeho, karavuga kati, ayi nyagasani wacu, kuki wadutegetse kurwana? Iyo uturindiriza igihe cya hafi, vuga uti, ibyishimo by'isi ni by'igihe gito, naho imperuka ni nziza ku baganduka, kandi ntimuzahuguzwa habe na fatiri. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. Aho muzaba muri hose urupfu ruzabasanga, nubwo mwaba mu nyubako z'imitamenwa. Niyo bagezweho n'ikiza baravuga bati, iki giturutse kwa Allah. Bagerwaho n'ikibi bakavuga bati, iki kiguturutseho. Vuga uti, byose bituruka kwa Allah. Ese ni kuki aba bantu batari hafi yo gusobanukirwa amagambo? Ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi shahida. Ikikubayeho mu byiza kiba giturutse kwa Allah, naho ikibi kikubayeho kiba kiguturutseho, kandi twakohereje ku bantu uri intumwa, kandi Allah arahagije kuba umuhamya. Man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka alayhim hafiza. Uwumviye intumwa mu by'ukuri aba yumviye Allah,
naho uteye umugongo ntago twakohereje ngo ube umurinzi kuri bo. ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. Baravuga bati ukumvira bava iwawe agatsiko muri bo kararana umugambi w'ibitari ibyo kavuze, nyamara Allah yandika ibyo kararana. Kirengagize kandi wiringire Allah, Allah arahagije kuba uwiringirwa. Afala yatadabbaruna al-Qur'an ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Ese ntibatekereza kuri Qur'ani? Iyo iza kuba yaraturutse kuri wa wundi utari Allah, bari kuyisangamo ukwivuguruza kwinshi. Wa idha jaahum amrun min al-amn aw al-khawf adha'u bihi ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. Niyo bagezweho n'ikintu cy'umutekano cyangwa cy'ubwoba baragisakaza, nyamara iyo bagisubiza ku ntumwa n'abafite ubutegetsi muri bo cyari kumenywa n'abagicukumbura muri bo. Iyo zitaba ingabire n'imbabazi bya Allah kuri bo, mwari gukurikira shaytani uretse bake. Faqatil fi sabilillahi la tukallafu illa nafsak waharridil mu'minina asa Allahu an yakuffa ba'sa alladhina kafaru wallahu ashaddu ba'san wa ashaddu tankila. Rwana mu nzira ya Allah, ntawe ubazwa uretse wowe ubwawe. Ushishikaze abemera kugira ngo Allah ahagarike ikibi cy'abahakanyi, kandi Allah niwe ufite imbaraga cyane, ni nawe ufite ibihano bikaze. Man yashfa' shafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. Uzavuganira ukuvuganira kwiza azakugiramo umugabane, n'uzavuganira ukuvuganira kubi nawe azakugiramo umugabane, kandi Allah niwe ufite ubushobozi kuri buri kintu. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا. Nimuramutswa indamutso nziza mujye musubiza iyirusha cyangwa musubize nkayo. Mu by'ukuri Allah nubarura buri kintu. Allahu la ilaha illa hu la yajma'annakum ila yawmil qiyamati la rayba fihi wa man asdaqu min Allahi haditha. Allah nta ukwiriye gusengwa by'ukuri uretse we, rwose azabakoranyiriza hamwe ku munsi w'imperuka udashidikanywaho. Ninde warusha Allah imvugo y'ukuri? Fama lakum fil munafiqina fi'atayn wallahu arkasahum bima kasabu aturiduna an tahdu man adalla Allah wa man yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Kuki muri amatsinda abiri kubakora nifaq kandi Allah yarabadindije kubera ibyo bakoze? Ese murashaka kuyobora uwo Allah yayobeje, kandi uwo Allah yayobeje ntuzamubonera inzira. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawaa fala tattakhidhu minhum awliyaa hatta yuhajiru fi sabilillah فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم
ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. bifuje ko mwahakana nk'uko bahakanye mukaba kimwe, ntimukagire muri bo inshuti koya kugeza bimutse kubera inzira ya Allah. Nibatera umugongo mubacakire mubice aho mubasanze hose, kandi ntimuzagire muri bo inshuti koya cyangwa umutabazi. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. uretse babandi bagera ku bantu mufitanye amasezerano y'amahoro cyangwa babagezeho imitima yabo yanga kubarwanya cyangwa kurwanya bene wabo, iyo Allah abishaka yari kubaha ububasha bakabarwanya. Nibabareka ntibabarwanye bakishyira mu maboko yanyu, Allah nta nzira yabahaye kuri bo. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. muzasanga abandi bashaka kubaha amahoro no kuyaha bene wabo, buri uko basubijwe mu bigeragezo babigaragurwamo. Nibatabireka ngo babahe amahoro bakanahagarika imirwano, mubacakire mubice aho mubasanze hose, abo twabahaye ububasha bugaragara kuri bo. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. Ntibyemewe ko uwemera yica uwemera uretse bimugwiririye, n'uwishe uwemera bimugwiririye abohora umucakara wemera akanatanga ikiru gihabwa be, kereka babitanzemo sadaka. Iyo uwishwe akomoka mu bantu b'abanzi banyu we ari uwemera, uwishe abohora umucakara wemera. Niba akomoka mu bantu mufitanye amasezerano y'amahoro atanga ikiru gihabwa be akanabohora umucakara wemera. Utabonye umucakara abohora nasiba amezi 2 akurikirana kugira ngo Allah yemere ukwicuza, kandi Allah ni umumenyi cyane ushishoza. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. Naho uwica uwemera abigambiriye igihano cye ni Jahannam, azabamo ubuziraherezo, kandi Allah aramurakarira akamuvuma, yanamuteguriye ibihano bihambaye.
يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. Yemwe abemeye nimujya mu ngendo z'inzira ya Allah mujye mushishoza ntimukabwire ubahaye salamu muti ntabwo uri umwemera ari ugushaka amaronko y'ubuzima bw'isi. Kwa Allah niho hari inyungu nyinshi, uko niko mwari mumeze mbere. Allah arabagabira nimushishoze rero, mu by'ukuri Allah ni umumenyi w'ibyihishe mu byo mukora. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. Ntibangana abaturamye mu bemera badafite ubumuga n'abaharanira inzira ya Allah bakoresheje imitungo yabo nabo ubwabo. Allah yasumbishije urwego abaharanira inzira ya Allah bakoresheje imitungo yabo nabo ubwabo ku baturamye, kandi bose Allah yabasezeranije ibyiza. Nyamara Allah asumbisha abaharanira inzira ye abaturamye ibihembo bihambaye. Darajatin minhu wa maghfiratan wa rahmah wa kana Allahu ghafuran rahima. Inzego zimuturutseho no guhanagura ibyaha n'impuhwe, kandi Allah nuhebuje mu guhanagura ibyaha nyirimbabazi. Innal ladhina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. Mu by'ukuri abihuguje bakurwamo roho n'abamarayika bababwira bati mwari mu biki, bakavuga bati twagizwe abanyantege nke mu gihugu, bakavuga bati ese isi ya Allah ntiyari ngari ngo mukore hijira. Abo icyicaro cyabo ni Jahannam, akaba ariyo garukiro ribi. Illa almustad'afina min ar-rijali wan-nisa'i wal-wildani la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Keretse abagizwe abanyantege nke mu bagabo, abagore n'abana badafite uburyo ntibayoboka inzira. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. Abo Allah azababarira, kandi Allah nubabarira cyane uhebuje mu guhanagura ibyaha. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. Uzakora hijira mu nzira ya Allah azasanga ku isi umudendezo mwinshi n'ubukungu. Nuzasohoka mu nzu ye akora hijira kubera Allah n'intumwa ye, hanyuma akagerwaho n'urupfu, igihembo cye kiba kibaye kwa Allah, kandi Allah nuhebuje mu guhanagura ibyaha nyirimbabazi.
وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. nimujya mu rugendo nta kibi kuri mwe kugabanya sala nimutinya ko abahakanyi babagerageza mu by'ukuri abahakanyi n'abanzi kuri mwe bagaragara. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. n'igihe uzaba uri kumwe nabo ukabayobora muri sala itsinda muri bo nirikore sala hamwe nawe rinakomeze intwaro zaryo niryubama ribe inyuma yanyu haze irindi tsinda ritari ryakora sala naryo rikorane nawe sala ribe menge rinakomeze intwaro zaryo. Abahakanye bifuza ko mwarangara ku ntwaro zanyu n'imitwaro yanyu bakabatera icyarimwe babatunguye. Nta kibi kuri mwe niba mufite imbogamizi nk'imvura cyangwa murwaye kurambika intwaro zanyu. Mube menge mu by'ukuri Allah yateguriye abahakanyi ibihano bisuzuguza. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. nimurangiza sala musingize Allah muhagaze mwicaye munaryamye nimutekana muhozeho sala mu by'ukuri sala ni itegeko rihamye kubemera kuyikorera igihe. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. ntimuzacike intege mu gukurikirana abo bantu niba mubabara nabo barababara nk'uko mubabara mukiringira kwa Allah ibyo batiringira kandi Allah ni umumenyi cyane ushishoza. inna anzalna ilayka alkitaba bilhaqqi litahkuma bayna an-nasi bima araka Allah ولا تكن للخائنين خصيما. rwose twe twakumanuriye igitabo gikubiyemo ukuri kugira ngo ukiranure abantu ukoresheje ibyo Allah yakwigishije kandi ntukaburanire abahemu. wastaghfirillah inna Allaha kana ghafurar rahima. usabe Allah guhanagurwaho ibyaha mu by'ukuri Allah nuhebuje mu guhanagura ibyaha nyirimbabazi. wala tujadil 'anil ladhina yakhtanuna anfusahum inna Allaha la yuhibbu man kana khawanan athima. ntukajye impaka kubihemukira ubwabo mu by'ukuri Allah ntakunda umugambanyi umunyabyaha. yastakhfuna minan nasi wala yastakhfuna min Allah wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yarda min alqawl wa kana Allah bima ya'maluna muhita. bihisha abantu
ntibihishe Allah, kandi ari kumwe nabo igihe bagambirira ibyo atishimira mu mvugo. Allah kubyo bakora nuhetura. أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. Dore ngaho mwe murababurira mu buzima bw'isi, ninde uzagisha impaka Allah kuri bo umunsi w'izuka, cyangwa ninde uzababera umuburanyi? ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. Nukora ikibi cyangwa akihuguza hanyuma agasaba Allah guhanagurwaho ibyaha, asanga Allah aruhebuje mu guhanagura ibyaha nyirimbabazi. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. Nukoze icyaha abakikoreye, kandi Allah ni umumenyi cyane ushishoza. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. Nukoze igicumuro cyangwa icyaha hanyuma akakigereka ku mwere, aba yikoreye ikinyoma gikomeye n'icyaha kigaragara. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. Iyo zitaba ingabire n'imbabazi za Allah kuri wowe, agatsiko muri bo kari gushaka kukuyobya, nyamara ntawe kayobya uretse ku bwako, kandi nta nicyo kagutwara. Allah yakumanuriye igitabo n'ubushishozi, anakwigisha ibyo utaruzi, kandi ingabire za Allah kuri wowe zirahambaye. La khayra fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bayna an-nas ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. Nta cyiza na kimwe mu mabanga yabo menshi keretse utegeka gutanga sadaka, gukora ibitunganye cyangwa kunga abantu. Ukora ibyo ashaka ishimwe rya Allah, tuzamuha ibihembo bihambaye. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. Nuzatandukana n'intumwa nyuma yuko ubuyoboke bumugaragarira, agakurikira inzira itari yabemera, tumurekera ibyo yahisemo tukanamwinjiza muri jahannama, kandi niryo garukiro ribi. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Mu by'ukuri Allah ntahanagura icyaha cyo kumubangikanya, ahanagura ibitari icyo kuwashaka, kandi ubangikanya Allah rwose abayobye ubuyobe bukabije. Yad'una min dunihi illa inathan wa yad'una illa shaytanan marida. Ntacyo bagaragira kitari we uretse igitsina gore, nta nicyo bagaragira uretse shayitani wigometse. La'anahu Allah
وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. Allah yaramuvumye. Shayitani aravuga ati, ndahiye ko nzafata mu bagaragu bawe umubare uzwi. Wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum falayubattikunna adhana al-an'ami wala amurannahum falayughayyirunna khalqa Allah. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. Rwose nzabayobya, nzabizeza, nzabategeka guca amatwi y'amatungo, nzanabategeka bahindure ibiremwa bya Allah. Uzagira Shayitani inshuti koya aretse Allah azaba ahombye igihombo kigaragara. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura. Arabasezeranya akabizeza, kandi ntacyo Shayitani abizeza uretse ibishuko. Ulaika ma'wahum jahannam wa la yajiduna anha mahisa. Abo ishyikiro ryabo ni Jahannama, kandi ntibazabona aho bayihungira. Walladhina amanu wa amilus salihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada wa'da Allahi haqqan wa man asdaqu min Allahi qila. Naho abemeye bagakora ibitunganye tuzabinjiza muri jana zitembamo imigezi, bazabamo ubuziraherezo. Isezerano rya Allah ni ukuri. Ninde warusha Allah imvugo y'ukuri? Laysa bi amaniyikum wala amaniyi ahli alkitab. من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. Ntabwo ari kubw'ibyifuzo byanyu cyangwa ibyifuzo bya ba nyiri bitabo. Ukora ikibi azagihanirwa, nta nubwo azibonera umurinzi cyangwa umutabazi utari Allah. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. Nuzakora mu bitunganye y'abagabo cyangwa gore akaba ari umwemera, abo bazinjira muri jana kandi ntibazahuguzwa habe na naqir. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. Ninde wagira idini ryiza kuruta uwiyeguriye Allah kandi akaba ari umugira neza, akanakurikira inzira ya Ibrahimu ari Hanifa, kandi Allah yagize Ibrahimu inshuti magara. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kana Allahu bikulli shay'in muhita. Ibiri mu birere no mu isi ni ibya Allah, kandi Allah nuhetura buri kintu. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. Barakubaza ku by'abagore, vuga uti
Allah niwe ubasobanurira ibirebana nabo n'ibyo musomerwa mu gitabo ku bagore b'imfubyi n'abanyantege nke mu bana mudaha ibyo bagenewe mukanashaka kubarongora kandi mujye mubanira imfubyi mu butabera ibyo mukora byiza Allah numumenye cyane kuri byo. Wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'radan fala junaha 'alayhima an yusliha baynahuma sulha was-sulhu khayr wa uhdiratil anfusu ash-shuh وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. kandi umugore natinya kubuzwa amahoro n'umugabo we cyangwa kumuta ntabwo ari bibi kuri bo ko bakwiyunga. Ukwiyunga ni kwiza kandi imitima yaremanywe ubugugu. Nimugira neza mukanaganduka mu by'ukuri Allah ni umumenyi w'ibyihishe mu byo mukora. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. nta nubwo muzashobora kutabera mu rukundo hagati y'abagore nubwo mwakwitwararika. Ntimuzabogame ukubogama kose mukamusiga nk'utendetswe kandi nimwiyunga mukanaganduka mu by'ukuri Allah nuhebuje mu guhanagura ibyaha nyirimbabazi. wa in yatafarraqa yughni Allahu kullam min sa'atihi وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا. kandi nibatandukana Allah azaha buri wese mu bukungu bwe kandi Allah nukwiriye hose ushishoza. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا. Ibiri mu birere ni ibya Allah ndetse n'ibiri mu isi. Mu by'ukuri twagiriye inama abahawe ibitabo mbere yanyu namwe ko mwagandukira Allah. Nimuhakana mu by'ukuri ibiri mu birere ndetse n'ibiri mu isi ni ibya Allah. kandi Allah ni umukungu ushimwa cyane. Walillahi ma fi samawati wa ma fil ard wa kafa billahi wakila. Ibiri mu birere ni ibya Allah ndetse n'ibiri mu isi kandi Allah arahagije kuba uwiringirwa. Yasha yuzhibukum ayyuhan nas wa ya'ti bi akharin wa kana Allahu ala dhalika qadira. Abishatse yabavanaho mwabantu mwe akazana abandi kandi Allah kuri byo nushoboye cyane. Man kana yuridu thawaba ad-dunya fa'inda Allahi thawabu ad-dunya wal akhirah wa kana Allahu sami'an basira. Ushaka ibihembo by'isi mu by'ukuri kwa Allah hari ibihembo by'isi n'imperuka kandi Allah nuwumva cyane ubona cyane. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. Yemwe bemeye mube abahagararizi b'ubutabera abatanga buhamya kubera Allah nubwo byaba kuri mwe ababyeyi cyangwa abo mufitanye isano yaba umukungu cyangwa umutindi Allah arabaruta kandi ntimuzakurikire irari ngo muyobe
nimubogama cyangwa mukabwirengagiza mu by'ukuri Allah ni umumenyi w'ibyihishe mu byo mukora. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Yemwe abemeye nimwemere Allah, intumwa ye, igitabo yahishuriye intumwa ye n'ibitabo byamanuwe mbere. Uzahakana Allah, abamarayika be, ibitabo bye, intumwa ze n'umunsi wa nyuma azaba ayobye ubuyobe bukabije. Innal ladhina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma izdadu kufran lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. Mu by'ukuri abemeye nyuma bagahakana, bakongera bakemera nanone bagahakana, hanyuma bakiyongera ubuhakanyi, Allah ntabwo azabahanaguraho ibyaha, nta nubwo azabayobora inzira. Bashiril munafiqina bi anna lahum adhaban alima. Geza inkuru nziza ku bakora nifaq ko bafite ibihano bibabaza. Alladhina yattakhidhuna alkafirina awliyaa min dunil mu'minin أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. Abagira abahakanyi inshuti koya baretse abemera, ese ni icyubahiro babashakaho? Mu by'ukuri icyubahiro cyose ni icya Allah. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. Mu by'ukuri yabamanuriye mu gitabo ko nimwumva amagambo ya Allah ahakanwa anakerenswa, ntimuzicarane nabo abayahakana n'abayakerensa kugeza ubwo binjira mu kindi kiganiro. Nimuhaguma mu by'ukuri icyo gihe muzaba mumeze nkabo. Mu by'ukuri Allah nukoranya abakora nifaq n'abahakanyi bose muri jahannama. Alladhina yatarabbasuna bikum fa in kana lakum fathun min Allah qalu alam nakum ma'akum wa in kana lil kafirina nasibun qalu alam nastahwidh alaykum wa namna'kum min al mu'minin فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. Ababatega iminsi mwagira ugutsinda guturutse kwa Allah bakavuga bati ese ntitwari kumwe namwe. Abahakanye bagira umugabane ku rugamba bakavuga bati ese ntitwabatsinze tukanabarinda abemera. Allah azabakiranura ku munsi w'izuka, kandi Allah ntazaha abahakanyi inzira kubemera. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idha qamu ila as-salati qamu kusala يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. Mu by'ukuri abakora nifaq baryarya Allah, we akaburizamo ubwo buryarya. Iyo bahagurutse bagiye gukora sala bahagurukana ubunebwe biyereka abantu,
kandi ntibibuka Allah uretse gake. مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. barahuzagurika hagati aho, ntibari muri aba cyangwa muri bariya, kandi uwo Allah yayobeje ntuzamubonera inzira. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. yemwe abemeye, ntimuzagire abahakanyi inshuti koya muretse abemera. Ese murashaka guha Allah impamvu igaragara kuri mwe? إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. mu by'ukuri abakora nifaq bazashyirwa mu ndiba y'umuriro hasi, kandi ntuzababonera umutabazi. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. uretse abicujije bagatunganya bagafatana urunana kuri Allah bakanegurira idini ryabo Allah, abo bari kumwe n'abemera, kandi Allah azaha abemera ibihembo bihambaye. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. ni iyihe nyungu Allah yagira mu kubahana niba mushimira mukanemera, kandi Allah nushima umumenyi cyane. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. Allah ntakunda ukwatura ikibi mu mvugo uretse uwahugujwe, kandi Allah nuwumva cyane umumenyi cyane. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. mwagaragaza ikiza mwagihisha cyangwa mwababarira ikibi, mu by'ukuri Allah nubabarira cyane ushobora cyane. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. mu by'ukuri abahakana Allah n'intumwa ze bakanashaka gutandukanya Allah n'intumwa ze bavuga bati twemera zimwe tugahakana izindi, bagashaka kugira inzira hagati aho. أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. abo nibo bahakanyi nyabo, kandi twateguriye abahakanyi ibihano bisuzuguza. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. abemeye Allah n'intumwa ze ntibavangure nimwe muri zo, abo azabaha ibihembo byabo, kandi Allah nuhebuje mu guhanagura ibyaha nyirimbabazi. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا.
abahawe ibitabo baragusaba ko ubamanurira igitabo giturutse mu kirere. Mu by'ukuri basabye Musa ikirenze icyo bavuga bati twereke Allah imbona nkubone. Bakubitwa n'ikibatsi cy'umuriro kubera uguhuguza kwabo, hanyuma bigirira ikigirwamana cy'inyana nyuma y'uko ibisobanuro bibageraho. Icyo turakibababarira kandi Musa tumuha ibimenyetso bigaragara. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. Tuzamura Tur hejuru yabo kubera isezerano ryabo rikomeye. Turababwira tuti nimwinjire mu muryango mwubamye. Turanababwira tuti ntimuzarengere ku isabato, tunabafataho isezerano rikomeye. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. Kubwo kwica kwabo isezerano ryabo rikomeye, guhakana kwabo aya za Allah, kwica kwabo abahanuzi bidakwiye, no kuvuga kwabo bati imitima yacu irapfundikiye, ahubwo Allah yarayidanangiye kubera ubuhakanyi bwabo, ntibemera uretse gake. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. No kubw'ubuhakanyi bwabo n'imvugo yabo y'ikinyoma gihambaye kuri Mariya. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. N'imvugo yabo rwose twe twishe Masihi Isa mwene Mariya intumwa ya Allah, nyamara ntibamwishe ntibanamubambye, ahubwo bishe banabamba uwahawe ishusho ye. Mu by'ukuri na babandi batabivugaho rumwe baracyamushidikanyaho, nta bumenyi bamufiteho usibye gukurikira ugukeka. Mu by'ukuri nta nubwo bamwishe. بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. Ahubwo Allah yamuzamuye iwe, kandi Allah nutsinda ushishoza. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. Nta numwe mu bahawe ibitabo usibye ko azamwemera rwose mbere yo gupfa kwe Isa, no ku munsi w'izuka azaba umuhamya kuri bo. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. No kubwo guhuguza kwa bamwe mu babaye abayahudi no gukumira kwabo benshi mu nzira ya Allah, twabaziririje ibyiza bari baziruriwe. وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. No kwakira kwabo riba kandi barayibujijwe, no kurya kwabo imitungo y'abantu mu buriganya, twateguriye abahakanyi muri bo ibihano bibabaza. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. Cyakora intiti mu bumenyi muri bo n'abemera
bemera ibyo wamanuriwe n'ibyamanuwe mbere yawe. Shimira by'umwihariko abahozaho swala, abatanga zaka, n'abemera Allah n'umunsi w'imperuka, abo tuzabaha ibihembo bihambaye. Inna awhayna ilayka kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyin min ba'dihi wa awhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbat وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. Mu by'ukuri twe twaguhishuriye nk'uko twahishuriye Nuhu n'abahanuzi baje nyuma ye, twanahishuriye Ibrahimu, Ismail, Ishaq, Yakubu n'urubyaro rwe, Isa, Ayub, Yunusu, Haruna na Suleimani. Daudi twamuhaye Zabur. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. Hari n'intumwa twakuganiriye mbere n'intumwa tutakuganiriye. Allah yavugishije Musa mu buryo butaziguye. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. Ni intumwa zitanga inkuru nziza zikanaburira kugira ngo abantu batazagira urwitwazo kwa Allah nyuma y'intumwa, kandi Allah ni nyiricyubahiro ushishoza. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. Cyakora Allah arahamya ibyo yakumanuriye, yabimanuye ku bumenyi bwe, abamarayika barabihamya, kandi Allah arahagije kuba umuhamya. Innal ladhina kafaru wa saddu an sabilillahi qad dallu dalalan ba'ida. Mu by'ukuri abahakanye bagakumira ku nzira ya Allah rwose barayobye ubuyobe bukabije. Innal ladhina kafaru wa zalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum tariqa. Mu by'ukuri abahakanye bakanahuguza, Allah si uwo kubahanaguraho ibyaha cyangwa kubayobora inzira. Illa tariqa jahannam khalidina fiha abada wa kana dhalika ala Allah yasira. Uretse inzira ya Jahannam bazabamo ubuziraherezo, kandi ibyo kwa Allah biroroshye. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. Yemwe bantu, intumwa yabazaniye ukuri guturutse kwa Nyagasani wanyu, nimwemere nibyo byiza kuri mwe. Nimuhakana, mu by'ukuri ibiri mu birere n'isi ni ibya Allah, kandi Allah ni umumenyi cyane ushishoza. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد
سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. yemwe ba nyiri ibitabo, ntimukarengere mu idini ryanyu, ntimukanavuge kuri Allah uretse ukuri. Masihi Isa mwene Mariya ntacyo ari cyo uretse kuba intumwa ya Allah, ijambo rye yoherereje Mariya na roho imuturutseho. Nimwemere Allah n'intumwa ze, ntimukavuge ubutatu, mubireke nibyo byiza kuri mwe. Mu by'ukuri Allah ni Imana imwe, ubutagatifu n'ubwe, ntiyagira umwana. Ibyo mu birere n'ibyo mu isi byose ni ibye, kandi Allah arahagije kuba uwiringirwa. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. Masihi n'abamarayika bibyegera ntibaterwa isoni no kuba abagaragu ba Allah. Uzaterwa isoni no kumugaragira akanibona, bose azabarundanyiriza iwe. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. Naho abemeye bagatunganya ibikorwa, azabuzuriza ibihembo byabo, anabongere mu ngabire ze. Naho abatewe isoni no kugaragira Allah bakanikuza, azabahanisha ibihano bibabaza, kandi ntibazabona umurinzi cyangwa umutabazi utari Allah. Ya ayyuhan nas qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina. Yemwe bantu, mu by'ukuri ibitangaza biturutse kwa Nyagasani wanyu byabagezeho, kandi twabamanuriye urumuri rugaragara. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. Naho abemeye Allah bakamwishingikiriza, azabinjiza mu mpuhwe n'ingabire bimuturutseho, kandi abayobore inzira igororotse iganiwe. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. baragusobanuza vuga uti Allah arabasobanurira kunake. Niba umuntu apfuye adafite umwana ariko afite mushiki we, ahabwa icya kabiri cy'ibyo yasize, nawe aramuzungura. Niba adafite umwana, baba ari bashiki be babiri, bafata 2/3 by'ibyo yasize. Baba ari abavandimwe gabo na gore, gabo afata urugero rw'umugabane wa gore 2. Allah arabasobanurira kugira ngo mutayoba, kandi Allah ni umumenyi cyane wa buri kintu.